Ассалаумағалейкум, Асанов каналының көрушілері, қатталушылар қандайсыңар? Өзіңіз көріп тұрғандай, бүгін авторынықтабыз. Бүгін 6 июль болып қалды, 2025 жыл. Мұндаларға болған баларды көресіз, арзандады, қымбаттады, же бекер болды, ошоның бардығын азыр тартып көрсетемін туғандар. Андамаса видеоны аяғына шейін қалтырбастан көресіз туғандар. Бисмилля деп тұрып баштайлы. Ол жерде сода болады. Биринчиден бул карнивалдан баштайлы, кара карнивалдан, корейский машиналар. Kia Carnival. Так, ресейлинг Кабельтестен область дейді. Алматы. Алып қойылы 2018-ке минивэн EK2 дизель. Пробеги 330 000 екен туғандар. Бағасы $15,500. Телефон номерлер көрсетілген. Bir sıra için tatlı көрсетіп қойына. Көрілікші бір. Соған тапты зағы. Карнивал. Айдағандар түсінеді, және айдайым дегендер түсінеді. Қанша көресіз бәке? Базым. Иә? 15-ке. 15-ке? Тоғылық 15-ке берем дейді бәке. Жаш екен машина. Камера облыс комплектация. Комплектациясын айттым, 360 камера бар дейді. Комплектация жақсы екен, люктары менен салондары тоже. Андамесен кейінкілі машинамыз BMW болсыншы. 01001 RBE дейді. Бұл чота малымат жұмыш екен. Камера терсет бар екен. BMW 520 2020 екен. 2 дизель. Пробеги 168. Корейский екен. $26,000 болып тұр басы. Корейский жақтағы сазыр. Корейский оналарды бір сірі тартып тұрған. Бөрөлі. Ondan кейін қара карнивалдағы 14,5 дейді бұл. Пробеги 302 000 екен. 2018 EK2 дизель. Телефон номерлер көрсетілген туғандар. Bir sıra görөлчү. Туғандар, егерде сіздер Яндекске іштем десеңіздер, анда мен сіздерге Қырғызстанда ең жақсы таксопарктардың бірі, ол эксперт таксопаркын сунуштап кетмекчимин. Бұл таксопаркка эконом, комфорт плюс, бизнес, даже ол грузовой тарифте қошат туғанда. Қошылға чоқ істешелі. Тех поддержка 24 саат 7 күн, любой время поддержка берет. Номерлерге жазсаңыздар паркқа қошып қойды. Ошондой эле буларда приведи друга деген бонус бар. Сіз қошылғандан кейін, анан сіздің арқаңыздан достарыңыз қошылса, ошол әрбір досыңызға 1000 сомдан баланс алып берет туғандар. Ошол туғандар, қошылуға чоқ істешебіз экспертте. Барыңыздарды күтөбүз анда. Bunun бағасы $19,000, 2020 екен. Хайлы мезин дейді. Шын жаман мақташатқа бір көрөйлүчү. Оны ешің жауып тұрайлы. Хайлы мезин деп. Мен яқтан өзіңер түсінесіңер. Бұға башым жетпейді екен. Көрсет өлі қойына. Так, 360 камера бар екен. Үстілері соның екен. Телефондар менен. Салам алейкум. Бизнесмен. Қалайсың? Мына туғандар. Ушул бизнесмен машиналары бар. Ой, бизнесмен бол. Башқасы жөніне қой. Тынш өзің. Қанша машина шықтың? 6 машина? 7 машина. Машиналарды бір таныштырбайсың мында. Давай. Мауы қарагері бар. Көрсеттім бұны. Хайлы мезин. 2020 жылы. EK2 дизель. 2000 басы $19,000. Қанша қылып істеген? Жақсы екен бір ғой. 18,5. Оформление болдық. Оформлениясымен 18,500. 18,500. Мына бар. 14,500. 14,000 оформлениясымен. Күштізің, 7 машинаны тезіп ал. Не такси, не райс дейді. 13. 500'den çıkarız da. 500'den çıkarız da. 12,5 оформлениясымен. Таза машина. 12,5 оформлениясымен. Пробеги 99 000. Не такси. Оригинал. Любой пробег. Мотор коробкасы любой тексерсең. Қалаған ұстап барып қашпаймын. Қой. Енді саған женеміз қой. Такси 2019. 11,500 дейді. Бұнда бір көрсеткен. Шашпасаң, бір ашке сатқанда әле шаш алсың ғой? Маштар көп. Ошондай. Гибрид болған объем қанша бұның? 2020. 2 гибрид да. $16,000. 16,000. Ушуны тартайыншы. Көрсетті, итин көрсетті. Нелгем не болған? Чымшық шығып кеткен бе? Неме?
Mayli, chiqib ketmalarchi. Skochdim bizi. Skochdim. Ichi isib ketdi. Bozorda turib, kontekstga yaxshi bo'ladi. Qarangchi, tap-toza ko'chalar yumshoq. Qarmagan sayin qarmag'in keladi-ku. Qachon shunday mashina minamiz biz? Qarag'il, tuğanlar. Kapet. Состояние zo'r ekan. Состояние zo'r ekan, ha? Moshni. Qarang, yumshoq-ku, qarmag'in keladi. Yaxshi bo'ladi. Так, dag'aysi. Avoldan ko'rsatmaylar qo'y. Ne, buni sotmaysizmi? Bu yaxshimi? Komplektatsiya, o'rtacha komplektatsiya. 2019 2 объем, gaz 14 ming dollar. 14 ming dollar. Bu vadile 500 dolar tushib keladi. K5. Bardығы жаңы келген. Narxı ақ карнивал менен қара карнивал келгеніне 3 күн болды. Qo'ychi. Свежий. Бардығы машина свежий, мода свежий. Бардығы свежий. Жаңы келді. Koreyslarni jiddan o'tayotgan hozir, ha? Орыс Корея. Орыс трейдинг. Бұйырса жақын күндер азырлы қалды. 15-20 күнде офисimiz dayar болып жатады, автосалон. Avtosalon ochasizmi o'shanda? O'zi avtosalon ochib qo'ygan, ikki o'zinglar qoldi. Sen ochib o'tasan. Men sen qalasın. Qo'ychi. Tuğanlar shunda menlar qolibman-da, avtosalon ochib qo'ygan. Жақында жол бойында. Açsan geliriz. Tuğanlar. Şu Bolat Ciger Oros Avto Koreya deb ne koreyskiy kompaniya, uşul kompaniya men mashina olib kelib beradi. Zakaz qilsangizlar bo'ladi. O'zi garantiya beradi. Tanamani ko'rtasizmi, kecha keliblar. Kimnikini o'xshash? O'shni berdim. O'shni menikinday va? Atayni o'xshashtirib oldingmi? Tay izlab turib oldim. Voy, sen kuchlisan. Sen jon bolam emassan o'zi. Bu karnival songa ne? Mashina biroq. Ko'rgilech. To'yga chiqa turgan, ha? Puli ko'p, akalarim-chi. Mashinalarga. Ha, yerda o'tirib olib. Baytlik aydatib qo'yib, televizordan qo'yib qo'yadi YouTube'da. Janna bir qiz solib olib, ha? Yo'q, jengam solib olib. Jengami? Ha, solib olasiz. Yaxshi. Shol tuğanlar. O'sha mashinalar qiziq bo'lsa, o'sha barindala bir nomer. O'sha nomerga qarayasizlar. O'sha nomer senki? Tuğan. Bo'ladigan nomerni yozib qo'yasiz. Shol tuğanlar Koreyadan mashina, любой mashina kelib bo'lsa olib kelib beradi. Zakaz qilaman deganda bo'lsa da bo'ladi. Zakaz qilsang arzonroq tushadi. Ochig'i menga 2 ming qarchi. Bo'ldi. 15-20 kunda keladi, uzaq. Bo'ldi unda. Endi bu yoqda bir tarafdan tartalıch. Bu yoqda da arzonlar ko'p. Bu yoqqa bir chiqib qolsak bo'lmaydi. Так, başlayalım. Omers 210 ko'rgach chekidaydi. Diskalarini ular yasab chiqibdir. Dedul. Сколько просите? 650 прошу. 650. Да. Или 7-500 долларов. 500 долларов. Ну, 3 и 2 объема двигателя. V-образных. Qimmat bu deymi? Ondan keyin 210. Shunga nomerini yozib qo'ydi. Bu 210 tartalarida. To'liqroq qog'oz bor ekan. Так, 210 серебристый цветda. Mercedes 210 пробеги 26049 bir bo'lay. Pajero 96 объем 2.8 avtomat. 10-15 deydi. Salonlar toza ekan. Toyota Avensis tuğanlar. Tak, birinchi ma'lumot aytib qo'ying. Tak, Toyota Avensis yili 2001. 1.8 объемda kondyor bor ekan. 440 ming deydi. Telefon nomerlari ko'rsatilgan. Pogoda zaman kun issiq bo'lib, suvsab tillar aylanmay qoladi.
Көрілет салам бесера. 440-қа. Passat туғандар. Passat B4. Так, жоқ, B3 дейді қой. Passat'та түсінбей қалып тұрмын. Жылы 93 кен 1.8 моно. Сразу переоформление дейді. 290 000 сом телефон номерлері көрсетілген. Салондарын беріп байқағылайшы. Анықып бұл чехолдарды кигізіп қойды. Passat. Assalomu alaykum. Turadi u bozor? Qanchaga so'radi? 260. Bermadingizmi? 260 ga bergan yo'qman deydi baykangiz. Ko'rgach, biroq toza Passat ekan. Hech yaxshi ekan-da. Mazda Demio to'g'anlar. Yılı 2002 1.3 объемda bazı 350 000 som deydi. Telefon nomerlerini ko'rsatib qo'ying. Tak, telefon nomerlerini screenshot qilib olasizlar. Bir sostoyaniyasi qo'yinglar. 350 000 somga. Assalomu alaykum. Bozor so'radi bu aka? 300 berdi. 300 berdi. Bermadingizmi? 300 berdi deydi. Tak, besira. Kurgun tartib olib. Ол жерде кішкене іші бар екен. Родной окраста? Міне, родной окраста дейді. Көргіш, родной окрас дейді. 2002 жылдан бері. Passat B3 туғандар. Оны байқалашы, родной окрас дейді. Демиодағы родной окрас дейді, бұл да родной окрас дейді. Так, Passat B3, жылы 92 1.8. Так, 260 000 сомда телефон номерлері көрсетілген. Қаншаға сұрады, қаншаға бербедіңіз? Қаншаға сұрады? 240-қа бербедіңіз бе? Үстінде мұндай автобоксты қойылған екен. 240-қа мұнда әлі сұрақ қойды ба? Полный родной дейді. Емі сұрақ қаға? Мұндай екен. Родной окрас. Passat'ты бір байқап қола. Старт-стоп бар екен. Механикада. Көргілеч. Если жаққан болса, қызық болса, номерлеріне çalасар. Toyota Corolla туғандар. 06606 тот дейді. Номерлер күшті екен мұны. Так, пробеги 178 000, жылы 2004, 1.6 объемда. 10 жылдан бері бір қазайын екен. Бағасы 650 000-ді чиіп тұрып, астына қанша $7400 деп қойған ба? Бер жағын 600 000-ді қойды. Күшік қойды 50 000-ге. Телефон номерлері көрсетілген доғандар. Toyota Corolla іздегендер болса. Чалып көрлі, жақшы екен, таза машина екен. Қачық па? Жауы екен, бірақ механика екен. Механикада Toyota Corolla. Сыртқы кузовында іштері жоқ екен. Только айдаш керек дегендер екен, да? Так, срочно продаю деп арқасына чейін жазып алып тұрға. Honda Jazz Қырғызстан берді. Исыкульский. Механика екен бірақ. Алейкум ассалам. Honda Jazz. Пробеги 260 000. 2008 жылғы 1.4 объемда 550 000 сом. Телефон номері көрсетілген. Көргіліш. Honda Jazz дегендерге. Nissan Primera туғандар. Автомат дейді. Автомат деп чоңылып жазып қойып тұр. Так, Nissan Primera 2002 жылы 2 бензин оригинал. Пробег оригинал. Пробег қанша? Оригинал деп жазып қойып. Так, 380 000 сом. Телефон номерлері көрсетілген туғандар. Так. Салон кожаный. Салон кожаный екен туғандар. Nissan'ның кожаный салон бірінші жол көріп отырмын. Полный электропакет, люк рабочий. Полный электропакет, люк рабочий дейді. О, люк бар екен. Подогрев сиденье бар ғой. Подогрев сиденьесі бар екен. Ешік ашылмайды екен.
Кожаның состояниесі жақсы екен. Қаншадан бері бір қол айдаған? Өзіңіздікі бе? 10 жылдан бері айдайсыз да? Сәкем 10 жылдан бері өзім айдаймын дейді. Сіз айтылған жерлері? Чақа суларды алып келіп тұрсыз, перекупштерге ұқсашып. Балдар салып қойғаннан. Перекупштер өзінде алып келіп алып желеді. Автомат коробкада туғандар. Nissan Primera'ға. Қызыққандар болса, люктары полный штейткен 10 жылдан бері бір хозяин дейді. BMW туғандар. Дискасы қандай, ё-моё. Резинасын қап-қара қылып жылтыратып қойып тұрға. Азыр менің қолым мен бетімді мұндан кирірек қойдай ма? Тамаша туғандар. Мұнда есіктен теді атпай сошаны айтып отам. Бетің жуайсың деп жазбағыла. Көріледі. Так, вы 12 дейді. Вы 12-сі мінесі. BMW айдағандар өздері түшінеді. Бір сірі көсет қойырайын. $10,500 дейді. 920 мың сом. Так, салондары. Кожа. Ого, менде басқышылы көп қой. Қалындаған деді. Стеклон. Көргілет жоқ. Жаман кенен екен. Кожа, рожа деп. Өрде телефондар менен. Арқасында шторкалар менен. Күштігі мәшіна. Ешігілі чиқылап қалған бол болса. А так жақшы состояниесі. Так, бұлардың объем қаншылық екен, объем қарай қалып тұрмын. Объем қарап қойыншы. Өзіме қызық болды. 5-4 бензин дейді. Номерлерді қайырласа қарайсыз, ұшыл машина қызық болса. 124 туғандар. Мен тартайын десем, жауыш қалысты ғой. Сірі көріп қолды. Жылы 91. Так, 2 объем плита дейді. Расход 7-8, басы 230 мың сом. Так, телефон номерлері көрінбей қалды көрсет қойына. Қызығып үшін алатылеймін деп қалып алған, номері жоқ екен деп. İşlerimiz tартып қойылы. Музыкасы болып қатқанда. Музыкадан авторский права деп YouTube удалить етіпсілі. Тошын үшін ішін тартпайлы қойын туған жер. Люк ашық тұрады. Гөлдің 124 екен. Honda Accord туғандар. Таласки номерді. Так, жылы 2004 объемды басы 522 мың сом дейді. 2 мың сомда бар ба? $6,000. Так, телефон номерлері көрсетілген. Скриншот болды. Алласар. Так, ішкі салондар бесіре көрсетіп қолы. Автомат коробкада 400 подъемник. Так, жақсынаққа болған. Ödet. Аккорд. Атын таппай қалдым ғой. Сұрады ғой бәке? Қаншаға сұрады? 470-ке бербедіңіз бе? 470-ке бербедім дейді. Андан кішіне қошып келсең ек тоғандар. 2-4 плесер, 2 выхлопной пульштлим менен болады. Subaru Forester туғандар. 200 номерді. Forester'da bir тартып болып, Forester тартылетін. Состояниесі жақсы екен. Так, пробеги 191 мың дейді. Жылы 2002-2005 объемда басы 550 мың сом. Торық бар екен. Телефон номері көрсетілген туғандар. Соңында версия көрсетіп қойылы. Forester. Sol rol. Salonlar жақсы таза. Жерлер кішіне бар екен. Сұлтан Чайпадырға кетеді. Ұшыл машинаны алсаң алады. Көргілетші. Кіріштері жоқ. Только модулер кішіне кірпішіне. Іштеке жоқ екен. Mercedes-Benz 210 универсал туғандар. Автомат дейді. Түйемай. Бірақ басын жазбай қойып тұрды.
Telefon номерлерін көрсетіп қойын. Если қызық болса, çalasızlar. Ешсері есік салонын көрсетіп қойын ана. Автомат коробкада екен. Қырмасан қолды кезет қой. Bundan кейін Lexus. Lexus қайсы бұл? Lexus. RX 300 жылы 2002 объемда автомат. Так, телефон номерлері көрсетілген. Басы жоқ. Басы қанша екен? 600. 600 мың дейді. Не жазған емес? Жазып қойып білеміз. Ал жағы договорный. Кеме бар. Mercedes-Benz 124 туғандар. 124-тің вид бар екен. Шындай татып көрілі. Азы адамдар көріп отады яқта. Сөйлешіп отады. Сатылып кетпесе, оған номерге çalасыңар. Жылы 94, 2 объемда 460 мың сом дейді. Расход 10-12. Автомат коробкада. Ого, салон таза ғой. Енді башқа 124-терге салыштырмалы одан кейбір байкелер бар. 2020 жылғы машиналарды айдалғанда, ұшы машинаны таза доғатасың деп шын конечностьлерге жылы жаңғылған ең таза болады. Ошоға негатив жазмай жоқ. $124 туғандар. Так, Audi. Баяғыда Audi сұрауды тілер. Audi тарталды шымал деді да Audi 100 дейді. Ваш, да? Закройте. Так, Audi S4. Жылы 93 2.6 объемда. В хорошем состоянии. Басы 500 мың сом. Телефон номерлері көрсетілген туғандар. Шыл Audi қызық болса. Так, қырғыз емес. Түрікпі. Шында екен хозяйны. Шашып пұлтап алып кетіп қалды. Андан кейін келе қызылдықтарда. Мотор привозной? Привозной мотор дейді. Болушы қанша? 530 мың болушы. Болушы 530 мың дейді. Бұл да хозяйн қырғыз емес. Жылы 93 2.6 580 мың сом. Телефон номерлері көрсетілген механикада екен. Механика мына. Жауға? Все, мәйлі. Сырттан көрсетіп қойын. Так, покраскасы жақшы. Дөңгелектеріне шейін лактап қойып тұр. Короче, базарға даядап қойған. Состояние жақшы екен бірақ. Таза Audi алам десеңіздер. Жақшы бірақ, шыны ұсыныш айтылым. Люгі да бар екен. BMW туғандар. Молодеждарға. Жаштар үшін. BMW. Продаю или меняю дейді. Жылы 2005. Объем 3 автомат. 11.500 доллар дейді. Шында көргіләч. Қап-қаралған BMW екен. Жақшыкен салон кожа. Бұлады кожа болбоса болбай қатты дейма. Жаштар айдағай бады қой. Honda Civic туғандар. Бішкекский. Honda Civic туғарыч. Так, пробеги 301 дейді. Жылы 2001, 1.4 объем 410 мың сом. Телефон номері көрсетілген механика екен бірақ. Лобовойда трещинасы бар. Көрінді. Bir sıra aylanып көрсетіп қойырайын. Honda CR-V. Мына ескі номері ғой. Бұл көптен бері бір хозяин ұқсайды. Сұрайлы жатыр. Ассалам алейкум. Так, Honda CR-V жылы 2003, механика, 2 объем 750 мың сом дейді. Көріліші бір sıra. Çarşadınız bakayım. Настроение yok.
Көптен бері айдайсыз ба? Қанша жыл айдаңызға? 11 жыл oldu. 11 жыл болды, ошо эски номер го дейм да. 11 жылдан бери сизде. Атамда. Жакшы, бирок механика экен, сыйырбы. Сыйыры жакшы машина негизи. Машина жалабатта жүргөн, Жалабатта жүргөн машина экен тугандар. Кып-кызыл болгон Hyundai Getz тугандар. Таласский номерде. Так, жылы 2004, 1.4 объемда 360 000 сом дейт. Так, номерлерин скриншот кылып алгыла. Механика экен бирок. Эсеге тартып коюшун. Хозяин уктап, чарчаптыр. Аяк базарда видео тарсам, көбүндө эле уктап аткан болчу хозяиндер. Машина базарга барган адам уйкуну берет экен да дейт. Ошондой да там не атлы. Так, 210 таркалчы мына. 210 өзүмө жагат. Ошон үчүн көп тартып атам билбейм, чыгып 210 гана тартып атат да. 210 серебрис десет да. Так. 210 пробеги, 300 000, 2000 жылкы, 3 объем, без вложения, кондиционер работает, пас 650 000 сом. Автомат и дизель екен еще. Салондан bir saat тартып калды. Сосын жакшы экен, таза. Ekizon suyucular болса, сурап көргүлө. Матис тугандар. Жана прямо эфирде бирөө Матис сурап атты. Необычный болгон цвет экен. Так, Матис жылы 2007, 0.8 объемда, без вложений, баасы 210 000 сом. Механика экен бирок. Лобойдо трещина бар. Лүгү менен көчө. Сейчас сыртқы ауылын көрсетіп қойын. Сыртқы ауылында жаза жері жоқ, тап-таза. Аласың, айдайсың кен да. Сыйырбыны тартайыншы. Жата қалып, тұра қалып көрші өрді. Қызық ішіп. Сілерді бір қызық қолачан да. Так, автомат. Қағазында көрінбейді. Сыйыр 2003 2 объемда 660 000 сом дейт. Телефон номерлери көрсөтүлгөн. Мотор немелери Не, сурады байке. Канчага сурады? 590. Бербей атасызбы? Yok 590 neydi 600 step söylüşkörsen işte düştü odaktan 590 olsun neyleyim dedi 590 590 bular oylanıp жатат. Берилечи 590 берем дейт. Ала турчу адамдар ойлонуп жатат. 10 000 сом вложениясы бар экен тугандар. Ошон үчүн 590 берем дейт. Камри тугандар. Камри 30-35 билбейм, айырмалай албаймын. Айырмалай албасам дагы азыр жазып койгон болсо окуп айтып берем. Тартып коюн, Прямо эфирден дагы сурашып атат. Бамперде иши бар экен. Калган жагын билбейбиз. Так, Камри 35 экен тугандар. Камри 35, 2005, 3 объемда. Автомат коробкада. Баасы $9,5 мың дейт. Телефон номерлери көрсөтүлгөн. Так, машина култанып экен. Сыртка алып бизге тартып көрсөтүп коелу. Так, мондай болгон дискалар экен. Камри 35 тугандар. Оталып кондиционер иштеп турат. Бирок дагы бир лишний звук бар да.
ошол жаңы көрсөтүп коюш керек экен. Срочно дейт. Toyota Camry 35, пробег 280 миң, жыл 2004 объемда. Такси поехал, состояние отличное дейт. $8,900. Обмен жок дейт. Көрүнбөйт ушундай тонировка менен экен. Тонировка басып коюптур. Андан кийин кып-кызыл болгон Мерс. Мерс кайсы экен бул? Өңүл адамды чакырат го. Ой, бай кетет болмаса. Так, bu 203 дейт. Пробег оригинал, жылы 2002. 3.2 объемда без вложения, автомат коробка. 580 миң сом дейт. Мерс 211 тугандар. Базарга бул да катуу даярдалыптыр. Бул жана да 211 сүйүүчүлөр бир го дейм, 211 жылы 2002 3.2 объемда 730 миң сом, автомат коробка. Состояниясын бир сыра көрсөтүп койду. Заңы бир Toyota Camry тугандар. Тегем камеранын караган өтүп кетти го. Үлүп коюп. Toyota Camry жылы 2002 3 объемда. Так, не дейт? Обмен бар деген окшойт. 850 миң сом, телефон номерлери көрсөтүлгөн. Так, ички салондорду бир тартып коеюн. Кожа салонда экен. Бирок кичине эме. Жылына жараша кичине чарчай түшүптүр бул дагы. Так жакшы. Бир сыра алып, химистик көрүп каратып койсо, чекчей бала турган машина экен. Сыртында кичине кызыл иштери бар экен. Билмейт эмне бар экен бул жагында. Ол жагында бамперинде. Канчадан бери айдайсыз, эке? 4-5 жыл болгон. 4-5 жыл. Канча кырып сайын отозан? Сүйлөшөбүзбү? Эле берип. Аздан өтүп берем дейт ондар. Номерлерин чалып көрүлү. Экем 4-5 жылдан бери айдаса, жакшы эле түшүп берет го дейм, жакшы эле айдаган болуш керек машинаны. Mazda Demio тугандар. Mazda Demio'nдар эле. Таза экен бирок. Так. Басы 470 миң сом дейт. 2005 жылғы телефон номерлер көрсөтүлгөн тугандар. Сактап алгыла. Базардын ичинен газ тебишет го. Дальше улантабыз анда. Это кузов жактарга барайлычы. Так, Subaru Legacy. Legacy'ni көрүп алчы. 0106 пост дейт. Subaru Legacy BL5. Так, 2005 жылкы 2 объем 570 миң сом. Лүгү менен экен. Так, музык талканып кетти бирок. Toyota Camry 35. Так, жылы 2001-2004 объемда баасы $10,600 дейт. Телефон номерлер көрсөтүлгөн. Сырткы алар жакшы экен, таптаза. Салонда таптаза экен тугандар. Көрүлөчү, чакалдары. Бирок кожа эмес экен да. Таза экен бирок. Акчасы дагы таза экен. Көрөлү. Андан кийин Toyota Crown. Toyota Crown'дун баасы канча дейт? Toyota Crown'дун жаңысы экен.
Эме мурунку эскилерine карагандачы. Бул эски деп жазып жүрбөгүлө. Жылы 2009-2005 объемда $10.300 дейт. Российский номерде Fit Lavoy'da трещина бар екен. 125 регион Honda Fit. Так, 2006 жылға берүүчү объем 350 миң сом дейт. Телефон номерлер көрсөтүлгөн. 350 миң. Fit тугандар. Андан кийин эле ол атым эле Honda Stream. Şuradan motor unutуп калдырмын. Жылы 2002. 1.7 объемда 7.8 расход дейт. 560 миң сом. Телефон номерлер көрсөтүлгөн тугандар. Бир sıra ички салондор көрсөтүп койдум. Ички салондор. Акыл өзү бар. Өзүңөр баа бергилечи. Тияка байкем капыл болот. Биздикин тартпайсызбы деп. Тартайлычы. Корейский DN8 тугандар. DN8 бул жакта көйлөй болгон жүргөндө. Hyundai Sonata DN8. Так, 2019 2 объем газ. Обмен на Kia K5 дейт. Или Porter. $11.400. Телефон номерлер көрсөтүлгөн. Рейтингсин түшүнбөдүм жата. DN8 көргөн. Могу крылода иши бар экен. жерге либо алмастан даяр. Любой нерсеге алмаштырасызбы? Любой нерсеге алмаштырам дейт. Көргөн тугандар, үйгө, жерге любой нерсеге дейт. Toyota тугандар, внедорожник. Жолдон дабасын. Баасы $12.500 дейт. 2002 жылы 2.7 бензин. Автомат коробкада. Телефон номерлери көрсөтүлгөн. Так, бирок оң руль экен да. Оң руль. Сыртын тартып коюн. Тугандар, грузовой жакка келдик, спринтерлердин катарына. Теги жакта мурунку видеону тартканмын, жаңы келген башка Европадан келген спринтерлер тартканмын да. Көбүнчө мындай эскирээк, арзаныраактарын тарпап турмун. Ошого бул видеодо кичине арзаныраак, азыр кайдалып жүргөн спринтерлерди тартайын деп атам. Так, андан эмесе могу Ford'тон баштайлычы. Ford Transit, аркасы будка. Дугли кабина деп койчу эле ошондой экен. Кыргыз номерде Нарынский учет 2005 жылы. Так, объем 2.4, прошу $10.000 дейт. Алмашуу жолу каралат дейт. Телефон номерлери көрсөтүлгөн. Расход 10-12 дейт. Көрүлөчү жүккө жакшы экен бирок. Двухскат экен. Андан кийин так, спринтер цельнометаллический Макс экен. Таза экен, ошондой тартайынчы жасалган. Так, грузо пассажирский экен ошондо. Assalamu alaikum. Baасы канча экен? 8. Жылычы? 10. Так, 2010. $8.000, э? 18. 18.000. $18.000 дейт. Я. Объем канча? 2.7, э? 2.7 экен тугандар. Көрүнөчү таза экен, бирок сөөктөрү. Так, Sprinter 416 объем 2.7 CDI без вложения, цена $18. Телефон номерлери көрсөтүлгөн тугандар. Так, канчадан бери айдайсыз? 6 ай. 6 ай? Келген 6 ай. Келген 6 ай. Алып жатарсызбы? Алып жатар экен байкем.
Кызык болсо чыгасыздар туугандар. Бирок таза экен. Кузов пассажирга. Спринтер будка туугандар. Тент экен бирок. Так, спринтер жылы 98 2.9 объем баасы $12.700. Телефон номери көрсөтүлгөн. Bir көргүлөчү. 2.9 дейт го. 9 кат. Чылбай экен бул жагы. Дөңгөлөктөр жан экен бирок. Касы мындай бул да жан келген окшойт да. Акөндөтүлгөн бирок. Андан кийин да бир спринтер аркасында лопатасы бар экен. Так. Спринтер жылы 2004 2.2 объем. Жаңы келтир баасы $11.500. Телефон номерлери көрсөтүлгөн туугандар. Жаңы келген машина экен. Сапок туугандар. 2 кат экен. Эски болуп туруп, бул эмне? Бул да жаңы келгенби? Эти номерлерин коюп коюптур. Срочно. Mercedes 410 жылы 93 2.9 602 родной моторду бир хозяин 550 миң сом. Телефон номерлери көрсөтүлгөн туугандар. Мында бир байкалачы. Сапок. Жүккө жакшы экен. Двускат, дөңгөлөктөрү слабый экен. Спринтер туугандар. Так, 2001. Цвет. Белый деп койтур го. Баасы договорный, телефон номери көрсөтүлгөн. Азыр баасы сатайын, эси ичинде жатат окшойт. Бул деген грузовой болуп жазылбаптыр. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Баасы канча ака? 400 деп атабыз. 400? 400 миң дейт туугандар. Телефон номерлерине кайрыласыздар. Сиденьелери менен даяр экен. Мурун марш болуп иштеген туугандар. Доказательство. Да бир спринтер туугандар. Вид жакшы экен. Шунда бир тартып коеюнчу. Так, объем 2.9 дейт. $9.900 дейт. Иш жактарын бир байкайлы. Assalamu alaikum. Шактарын бир көрүп калалы. Ичиндегилер укташып атат. Уйкусу бузбай эле койгула. Кийинки эле жанында эле турган спринтер. Бунун состояниясы жакшы экен. Буну да тартамызчы. Эскаларын карап койгула. Паласан да өзүнчө башка жалып жатып коюптур. Бул да силердики. Assalamu alaikum. Бул жакка келген. Так, баасын сразу эле айтайын. 960 миң сом дейт. $11 миң. 2003 жылкы 2.7 механика. Телефон номерлери көрсөтүлгөн туугандар. Сураштыбы байке? Канчага сурады? 800. 800 көрбөдүңүзбү? 800ге сурады, берген жокмун дейт. Ички салондарын бирсе тартып калып. Ох ey. Спринтер деп. Бул жака көңүл бурбайсыңар. Бул жагы жүк салына турган машина. Асларын жакшы кылып жасап коюптур. Жүктү сала бере турган. Могу спринтер тартайчы туугандар. Базардын ичинде жөнөкөй, карапайым болуп көрүнүп турат. Кичине иштелген. Шуну бир тартып коюн, ата башкасын тартсам эле бүтөт. Свежий перегон, жаңы келген дешип эле ошентип атат. Так, жылы 99 2.9 объемда 800 миң сом дейт. Кеми бар дейт, телефон номерлери көрсөтүлгөн туугандар. Так, аркасында орындуктары менен дубль кабина деп койчу эле. Бир көргүлөчү шунда. Жакшы экен. Аркасы өтө узун эмес. Средний болгон спринтер.
Дагы бир свежий перегон туугандар. Жаңы келиптир. Так, жылы 2002. Объем 2.2 механика. Так, расход 7-8 телефон номерлери көрсөтүлгөн. Басы договорный дейт. Муну тартып койчу дейт да басы жок го. Эми өзүнөн барып сурашым керек. Ушинтип жазып эле койсо. Басы канча мунун? 11 миң? 11 миң доллар дейт. Эми конечно содалашуу жолу бар. 11 миң дегенде 11 миң эле. Алла койбойт го эч ким муну. Андан кийин портер көтөрүлчү. Самосвал портер туугандар. Портер 2, а? Так, портер 2 жылы 2018, 2.5 объемда окчу монсуп кетти. 12 миң доллар дейт. Автомат коробка экен. Расход 10-12 литр. Так, самосвал күчтүү. Так, култануу экен. Ичин тартып көрсөтүп коеюн десем. Көрүлөчү. Самосвал портерде. Андан кийин эле обычный эле портер. Портер 2, ушундай эле. Так, мунун баасын көрөлү. 2018 2.5 объемда баасы 1.2 миң сом дейт. Телефон номерлери көрсөтүлгөн. Ушуну колдойт элем туугандар. Буякта Кыргызстанда жашагандан кийин сом менен эле жазбайлыбы? 800 миң, 700 миң, 1,5 миллион, 2 миллион депчи. Доллар менен көрсөтпөстөн. Механикада расход 9-10 литр дейт. Так, андан кийин эле 2 портер. Так, мен бул Кореядан жаңы келгенде булар сырттан тартып эле коюп баары эле бирдей болуп, бааларын эле көрсөтүп кетеличи. 14 миң доллар дейт. 2020 жылкы телефон номери көрсөтүлгөн. Механика. Андан кийин 2018 2.5 дизель. Так, пробег 138 миң экен. Жаңы келген. Так, деп жазып коюптур, эми сыртынан эле билип турбайбы. 14 миң 300 доллар. Мынаки. Мен колдогонду жазып коюптур бул байкем дагы. Будка экен аркасы. Холодильникпи эмне? Жакшы, таза. Андан кийин кичинекей болгон тыпыйган Daewoo Laba. Labo. Так, Daewoo Laba, так. Пробег оригинал дейт 2020 жылкы 08 газ экен туугандар. Отличный состояние дейт. 620 миң сом. Телефон номерлери көрсөтүлгөн туугандар. Кандай дейсиң? 620 миңге. Бирок газ менен жүрөт экен. Ошонусу жакшы экен, а? Так, азыр мынакта бүт эле жанагы экен, Кореядан келген портерлер, бул бааларын билесиңер. Баары эле бирдей эле го дейм, а? Ошого мен мындай иштелген, биякта эле жүргөн портерлердин бааларын тартайынчы. Kia Bongo туугандар. Будка. Бийиктиги бирок жапыс экен. Жылы жакшы экен. Кондиционер биз коюп жатышат ичинде. Так, свежий пригнанный. Жаңы келиптир Kia Bongo 2020 2.4 объемда 15 миң доллар туугандар. Телефон номерлери көрсөтүлгөн. Механикада газ менен экен. Жакшы экен состояниясы. Портерлердин арасынан эле запчастьтарын жасалат экен туугандар. Багажниктери. Так, Одиссей дейт. Япошканы буяка келип алыптыр го. Портердин дөңгөлөктөрү, монтип эс алып жатышат буякта. Багажниктери, чемодандары. Портер. Так, Портер 2 жылы 2018 2.5 объемда 13 миң доллар. Механика. Мен булар ушу салыштырмалуу. Басына бир-аз эле өйдө ылдый болбосо калгандар баары эле коёндой эле окшош да. Кореядан келгенде Кореядан болушунча таза аздап кетти, жана ошондой эле бияка курап болушунча жасап туруп сатышат булар. 2020 жылкы 2.5 объемда 14 миң доллар. Tiptronic дейт. Коробка передач. Labo. Дагы бир Labo, без номер экен. Бул жаңы эле го дейм, а? 2019 08 объемда газ. Так, кичине жука тонировкасы бар экен эле. 7400 доллар дейт. Портер самосвал туугандар. Портер 2 самосвал. Шунда бир тартып коелу. Портер 2 пробеги 137 миң. Так, жылы 2018 2.5 объемда баасы 12 миң 200 доллар. Телефон номер көрсөтүлгөн.
ээси уктап атат. Şu грузовой келген эле грузовой машинага жолуксаң эле болду да, колдоруң кирип болуп эле бир нерсе аласың. Так. Андан кийин да бир портер. Так, бунун кагазы жок экен. Андан кийин Яндекс иштеген портер туугандар. Яндекс иштеп алган бул бекем. Сатып атып турган портер 1. Так, жылы 99-25 объемда, баасы 580 миң сом, механика. Телефон номерлери. Көргүлөчү, ушундай жөнөкөйрөөк портерлерден тартайлычы. Ушундай арзан портерлер издегендер барбы? Ой. Портер 1 самосвал экен туугандар. Ушундай көрөлчү, бул дагы Кыргызстанга келгенде көп эле болгон, көптөн бери айдалган. Арзан эле болдойм. Ошон үчүн ушуну тартып атам. Чем мооларга караганда. Булар эми көптөн мындай жаңы алып келип саткандар. Ошон үчүн мондай карапайым жөнөкөйлөрдү тартайлычы, арзанырактардан. Ушундай портер. Алып койгуну тартып коеюн, а? Базы жокпу 2025 объемда? Базы канча? 650 миң сом дейт. Конечно, кеми бар туугандар. Чалып сүйлөшсөңөр болот. Портер 1 самосвал. Туугандар. Осы принтер портер жактан эми тегатта Атего, Гигант, фуралар ошол жакта турат. Гигант жана Атего ошол жактан тартайын барып. Күнү ысык Бишкекте. Турбай калдык. Тилдери айланбай калды. Суу жаңы азыр 2 стакан суу içtim, баары камбадым да. Күнү ысыкта ушинтип тартып жүрөбүз. Ошого колдоо иретинде силер лайктан басып кола жөн эле бир эле мындай жумшак пальчиңер менен лайктан бир басып, если каналга каттан элек болсоңуз, подписаться кнопкасын тык эткизип бир басып коюңуз. Болду, ошо жетет мага. Мондай ысыкта ысыбай калам, ошону басып койсоңор элечи. Шляпаны көрдүңөр. Ошол туугандар, азыр Гиганттерди жана Атеголорду барып тартайлы. Ошо менен видеону бүтүрөбүз. Акырын биринчи легковойлордон баштадык, чоңой отуруп Атеголго чейин тартабыз. Бүгүн атайын келдим ушу машинабызга, тартып чыгарып элдерге көрсөтүп коюн деп. Автобус менен келдим. 1 саат, 1,5 саатта келдим ошойт. Азыр эми кайра дагы автобус менен кетмей. Ошо YouTube'га видео тартыш да оңой эмес туугандар. Ошон үчүн лайкты аябай эле басып кое элечи. Комментарий жазып койгулачы деп коем. Ошондо туугандар, лайктан басып, комментарийден жазып койгула. Мондай ысыкты ысыбай калайын. Бияк бүт эле Атего бүткөн, Гиганттар жокку. Ман. Баягы базар тарттым эле. Мол Гигант тартайынчы десем, эчтеке кагаз жок экен да. Буну эмнеге алып келди десең, а? Сөгүнүп туруп айткың келет. Если баасасын жазбасаң, эмнеге алып келесиң? Номериң жазбасаң. Так, биринчи кичинекей машинадан баштайлы. Гиганттан баштайлы. Гигант бортовой туугандар. Баягы базар чыкты эле ушул, а? Так, Гигант жылы 93, объем 4. Заводской самосвал дейт. 3-чү поколение, так, $15,500. Телефон номерлери көрсөтүлгөн. Так, андан кийин да бир Гигант. Будка. Так, Vario экен, Vario 814. Пробеги 430 миң. Прошу договорный да туруп, ана 1 400 000 сом дейт. Телефон номерлери туугандар. Без вложения дейт. Объем 4.3. Vario'lar 4.3 болот да. Баягы биздин Гигант сатылды туугандар. Ошону айтып коеюн, Гигантты алчыпадыңбы дегендер болсо. Андан кийин дагы биякта да бир Гигант. Так, Mercedes-Benz 811. Жылы 95, 5 стопка. 4 турбо дейт. Так, баасы 950 миң сом экен.
Sırtlarını bir sıra tartıp kalmış. Tak, döngülökleri 17,5 ekan. Assalomu alaykum. Surashdi aka. Bugun bozorda 800 ga surashyapti, berib aytasizmi? 800 ga so'rayapti. YouTube kanal Hasanov degan. 800 ga so'radi, bergan yo'qman deydi. 950 deb chaqirgan o'zi. Tak. Shunda gigantlardan 1 2 3 4 5 6 ile gigant chiqib turdi. Şurada gigantlar asqo. Gigantlar уже ishlab boshladi va. Mol yerda bir qizil gigant turadi. Varyoka жылы 99 43 turbo жылы bahası 16.000 dolar. Telefon nomerleri de onlar. Bu canım bir tart ko'rsatildi. Ondan keyin sap-sары болгон Atego. Жан келтирип болду. Atego бүтүндөй жан келген. Биякта айдалгандар чөтө аз экен да. Айдагандар бир алгандан болду, сатпайсыңар ба? Так, басы жок экен. Шу басы жокторду эч тарткым келбейт. Так, муну тартайын. Эштерин ачып коюп тур. Басы да бар экен, 26.000 доллар дейт тугандар. Bir görgülöç. Так, пробеги 720.000, 2011, 4.8 объемда, свежий перегон, 26.000 доллар. Telefon номерлери көрсөтүлгөн тугандар. Каптал bir sıra көрсөтүлгөн тент экен. Андан кийин эле Дай бир Atego 22.000 доллар дейт. Бул да свежий перегон. Пауза кылып окуп аласыңар тугандар, bir sıra. Şunda da tartıp getireyim. Bu zaryatım öçeyinde odat. Daha bir Atego. Tent menenken. 16.500 dolar deyip buna. Yılı 99 ekan. Telefon nomerleri. Tak, bunu pazarda turgana. Bunu tartkan boşum göre öyle. Andayın. Daha bir Atego. Bul da can geltiri. Can gelgen boyunca jurli bir. Tak. Көрүнүп атабыз силерге. Пригнан баасы өлүп кетчү, договорный деп коюптур. Договорный эмне сен чакырып отурабы? Дагы бир Atego тугандар. 31.000 доллар дейт. 2002 64 объемда. Так, чача-мачаларын окуп эле коюн. Короче, раза мактап жазып турду. Болгон нерселерин. Yok, состояние жакшы экен. Таза. Ошон жолу жазганына жараша экен да. Мына чемодандары менен дөңгөлөк жаңы. Аркасы лапат экен. Дагы бир гигант тугандар. Жаңы келди. Таза го. Так, окуп коелу. 818 горный есть дейт. Коробка вот шестиступка отрываю. Vario 43 telefon номерлери жазылган. Күндө уже болбой калдым. Көрөлөчү. Таза гигант экен. Бирок дөңгөлөк канча 17,5 кичинекей көрүнүп атат го. Ой, канакей. 17,5 экен. Да, бир Atego. Так, только телефон номер экен. Андан кийин могу Atегону тартып коелу. Бул да жаңы келген. 2006 дейт жылы. 64 31.000 доллар. Көргүлөчү. КамАЗ тугандар, КамАЗ. КамАЗ келип калыптыр бияка. Мына тартып коелучу. Так, 850.000 сом дейт. Жылы 85. Содалашуу жолу бар дейт. Обмен бар дейт. Мына көрүп коелу. Так, ушу КамАЗ кузовойлордун төркө дөңгөлөктөрүн көп сурашат,
дөңгөлөктөрүн да тартып көрсөтүп коеюн. Состояниясы кандай экенин. Анан рама грузовойлордо ушундай. Рамасын, дөңгөлөгүн бирдей карашат. Ошол туугандар, уже видеону аяктай берели. Уже батарейка өчөйүн деп атат. Телефондуку дагы, өзүмдүкү дагы өчөйүн деп атат. Эгер видео кичине пайдасы тийсе, бир-эки видео, бир-эки машина силерге жаккан болсо, номерине чалып жазып сурап көрүлө туугандар. Колдон келишинче тартып көрсөттүм. Ошол колдоо иретинде силерден лайк эле күтөм, жана ошондой эле каналга каттала элек болсоңуз, каналга катталып коңуз. Болду. Анан комментарий жазып коңуз. Эчтеке жазгыңыз келбесе, бир смайлик же бир жөн эле точканы эле жазып жиберип койсоңуз, ошол да мени колдоо иретинде эсептелет туугандар. Ошол барыңыздарга Бишкектен ысык салам. Погодасы дагы эле ысык болот. Ушул ысыктын баардыгы силерге алып кеткенчи башка жака. Ошол туугандар, баарыңыздарга салам алейкум. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө анда. Саадык. Азыр биз сууну алып ичели дагы. Дальше үйгө кетели туугандар. Баарыңыздарга салам алейкум анда.